इनके आनो कक सादी हुजाक माबा आं पिलानो नाकार सानाय आनि जाय रकम किनि रं थानि आं नाकार पिलान सानो तामके आं तमनाय डाइरेक्टली पॉलिटिकल इनवॉल्व बुंजाया हायफोन सोशल वर्क रक हायजाक ते ऑफिस रक चालकजाक आसोनो पॉलिटिकल डाइरेक्टली आं बासा जागिया हायफोन आनि जे एक्सपीरियंस रक ते किसी साली चिनी पूर्वे बक्तारक सिगां बक्तारक पदे पर जानजा view share खायथांखा बेलाके valuable speciality नि EM चित्तो देपरमानो बेलाके हामबाय मारो गोबांमा fact no site लांखा हाइनबा गनो हामबाय मारो तै आनसे उलो सानाय दंनाय बरं बागैबो जरा खातैमा दङ हायबा आंबो चेष्टा खायनाय जे गोबै रंनो सानानि हिगे गोबै जे जों उ फायमान नबो दिस सानाय तै लीडरशिप बोरै रं लीडरशिप क्वालिटी ताम ताम उना नां किसी सासनाय ताम के डिफरेंट स्पीकर डिफरेंट टॉपिक नो साज आंगे उ टॉपिक नो सासनाय ट्रिपल रंनि तो जों खनाय बायका ट्रिपल बाहाय बेकार बाहाय एचिव खायनाय इंगे ताबो फैलानो आं आनि एक्सपीरियंस नो आं मा सानाय अबजे कॉन्फ्रेंस में नो आं किसा साइकनारनाय this month 6 तारिखो बुबाग्रा कॉन्फ्रेंस नाइन बागै रिंदी साखा आनो बन बरके 7 तारिख जों आसो लायखा 11 तारिख आसो खा 15 तारिखे प्रिपरेटरी कमिटी आसो लायमोन आरो बिसिङो आं उ एक्सपीरियंस नो मा सानाय तिन बरिरगनि किसा नुकजाकमान ना आं मा सानाय आनो रिंदी हि हप्रो साबबनो अधिकारो साबबनो सा ए आफायरो खनाखा हिंगे उ दायसो आसबनाबो पक बांलायखा साब आसबनाय साबना आसबनाय आंसि गोसा आंसि या फां ए आफायरो हिंगे ताबो बननो जों नुखा ओ दायस खालि खलाय ओ दायस तानबा खालि आबनो अब परिणाम याइन बागनि जों कबो के सालायो सीट नाइया लीडर नाइया ए आबाय किंतु प्रैक्टिकल होके जों डिफरेंट के नुबै दं बे आबन बागै ते कैसा के आं आरो नुखा तिनि बोरैरं बिसिङो नुखा इलेक्शन सिगां जों सि फायो जों सि पाइरै रौ इलेक्शन परे फाइनाय रखे ता सिगां ए आबाय रबो उंजाखा के इलेक्शन नि सिगां बनो सिनियरिटी साना हका के इलेक्शन ती प्रमोट थाले बप्रो फाइबा 5 तारिख फेब्रुवारी बनि सै सिगां साबतो आबो जतो साइमन बनि सै सिगां के बगरै ती प्रमोट 5 तारिख फेब्रुवारी डिक्लेयर होना सिगां के बगरै साना थांके कयेकजन तंसिनि मानगोनां कमल कलय गुरिन बिसि आं दं हाकेसि बुबाग्राबाय जों लगे के हरो दं ए आबहाय ता ये जखन अमहाय प्रिपेरेटरी कमिटि फ्रकेले आं माने जतसी गोसा लीडर जोंसि 25 बोसोर खाइ फैयो 24 बोसोर खाइ फैयो ए आ फाइरं लायखा इंगे आं नाय दंखा इंगे ते कैसा अब नुखा चिनी बरक कक बाय के ताम हो बुरै गोरों ना नाहादि हे बुरैनो बुसकां माति सानाय बुसकां मा सनाय किन्तु प्रेक्टिकल हके तामनो किसा कक सामानाय गुबै सानाय गोरों रंनो हकाके साइड कैसे के तंगरो साइड बनो नर्ज आं खोनाखाबले उति आं से 11 तारिख 15 तारिख नि मीटिंगो हाइदि फनानो ककता सारदि हाइदि फनानो दायासो तासरदि yes I will tell the truth why not because आं गुबैनो से साइड दङ कगो हके गोरोंनो मातो बनाय बोरैनो मातो बनाय ए आबहायता इंगे प्रैक्टिकल हके नल लायो कक सामान प्रैक्टिकल हके तम खाय जे कक सामाया yes हि तंगनाय हायनो जे बैसाइबो उ तमा आलु बागानो बाहायनो कबि बागान के इ हायनो होय दंनायनो नायथग्रगै दायासो नायथरै दंगानि आसक्सि नुजागो गुबै सानाय हके नट जागो तब आं गुबै सानाय ब्ले नट जागनाय के तब आं सान थांमोन के दिनै आं तो फैला आं टपिक दंमोन के आं एक्सपीरियंस प्लस बोरै रगनि इसा लीडरशिप नो आं सानाय
जोंखा जों बाक्सा सागरलि पलिटिकेलि जों गोदो अखाजागनै जोंखा politically victimized since 1967 TUJS asai pro-usino जों politically involved जों directly physically yapano 1967 chin baba songro pioneer TUJS ni puilani borogrok pioneer ni tamukha chini baba song tmanai leader rangpui satongu jaminar phana TUJS busake boro contribution khaike जों cheja rangpui satongphon जों busarok cheja boy borge tamukha 1973 o bir bikram jamatia अब तेलमा फिक्या वांसाबाई बुथार जागे तमके बोगे बॉम्बे मानी लैंडिक एक्ट नो तो ये बरो आंदोलन खाके TUJS रो कुइला आंदोलन खाइमेन बो होगाके चिनी हारो वांसानी यागो सगमान नो जोंकी फिलै माफिनाय अब आइन बॉम्बे नि जे आइन तंगमानि चिन तिप्रासारो बा ट्राइबल रोगनि जागा बिनि और नॉन ट्राइबल नर सगमानो जों किफिल मानाय अब हाय आइनो किफिलै नाना बागै तेलमरागो कुइला आंदोलन फ्रो बीर विक्रम जमातिया वानसाबाई कलंगाबाई सुई बुथारजाखा ठीक है तब आफ्रो तमखा बाबा सं जेलो सजाक बायखा आबनो तैनो चिन बरग्रग न केस रगु बरनि गुनैसि TUJS नि गुनैसि बीर विक्रम थैनि केस रजाके तमखा वाइ वाइखा जेलो सजाखा के तै तमखा चिनि खेतो दुइद्रुम तंगमानि ताक चिनि बाय चिनि बुहु पवित्र भक्ति बो साइमानाय बो चिन तेलमादि के तब तमखा बो 3 बছর जों माखाइलिया 144 जारि बनके जारि होजाग माखाइलेके जों बेलायकेनो इकोनॉमिकली रां फैसानि डलार लाइथांखा इके आबत्र जों अबगै फाइजाक डिप्राइभ खाइ फाइजाक विक्टिमाइज फाइजाक इके आबनि बागैनो आं मासागो ताबनि बररो जे पलिटिकल जों 25 बছর खाइखा 23 बছर जों आबहायके दाबिदार खाइमारनो जोंबो खाइ फाइजाक हाइफानो डाइरेक्टलि इंया स्पेशली फॉर एग्जांपल ताबो जों नुखा ताबो जे जों रिटाजरो काङि तंमानि जों बरफ वुमेन्स फोराम हनै ह्यूमन राइट्स इन अंडर ऑफ बरिनि वीक्स 2020 o जों ड्रेस नो तै कैसे सेमिनार खाइहा बोगे यूनिटी ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी यूनिफॉर्मिटी ब्रिंग्स यूनिटी यूनिफॉर्म के तंगा के बो यूनिटी तोय फै थामसा ड्रेस के तोय तंगा के जों यूनिटी तोय फै यूनिटी इज स्ट्रेंथ थामसा हमका के कैसा फान नै जों 2002 19 ट्राइब्स जों कालेक्ट खाइ ओमहाय दिनि बनिबो कैसा फल आफासं लास्ट दिनि रिजुलेशन तंगमानि के चिन तिब्रासारो रिगनाय कानै साकाबो कान्सलि ब्रक खाइ रिसा तैनाय आबसिन आइडेंटिटी नाय हनै पाइथाव जों रिजुलेशन नाजा हाइबानो अनलाकिलि अबहाय जों फलो खाइमालिया यत आबंगा चिनि NGO खाइतदिफानो पलिटिकल फैयाफानो NGO जों अचीवमेंट ताग नुजाक्तो कासलि बरग रिसारो बेसि तैमानि आबानि सिगां बुंजा हाइफान 2020 के जों 19 ट्राइब्स नो आफ्रो साब सुनीता देवर्मा शिलंनि हेबल कलय एफोरो दायके सुबाखा इंगे आबाहायकेनो ताब नुजाक्तो बे आबंगा चिनि अचीवमेंट आं खरकसा जतन जातिनो हाजागे हाइफान आं खरकसा हाजागनाय बिसियो खरकसा जातिनो हामजागो बेलायके वानांगो आं क्लास 6 7 बयफ्रोनो भारत स्वाधीन मा परबिलेसन बांलाव 7 8 दो इंडियन नेशनल कांग्रेस रोगे पयला हाके ब्रिटिश बाय भारत युद्ध रमाबाय चिन त्रिपुरा बाय वानसानि कम्पेयर खाइ आं परेगो बा वानसावो बाहायके अबा जोंबो बाहायके भारत हायके जोंबो स्वाधीन उनाय आबाय वानसावो इभेन आं सुरियो जे ईश्वर न सुरियो आनो गफानि बागै हानि बागै नों यूज खाइबि
ano use kaidi hain bag tam kai ang pora no belai ke hamjaga pora no hamjang bagi ne belai post oke porekha buang phakre guardian kre even an srai ro no silong tilang an bahna jon silong tilang porekha ang asang sai mana education is the best weapon for freedom sikham ke si chopon sei strong mane hatiar अधिकार नानानि बागै ge tak sing saimane buri rongni women empowerment bo buri rong अधिकार दुईटा belai ke nang sikha bai economic ni rang paisa bai te sikha a duita sing nang tini leader ok sago nyo buskang ma phainai e ap haipana sing buskang phaina sakang saksang no build up saksang no damai mananai जों लेखा फराराव सिमानि रोंमानि not only formal education साराफानो जों गोबां मा स्किल मा सोंनाय हायाखे जों माखौल' थाइजायानो ताबो रंदि जों ताबो जों आगेनिहाय इंलिया गुगल टाइप के से जेफानो सोलोंमानो गुगल टाइप के जों जेफानो सोलोंइमानो हाइन बागै जों बैबाय माखौल थाइजानाय जाथे जों दंलायनाय ताबो जों कमिटि फर्म फाइके बाहायनो कमिटि फर्म बाहायनो जों जानजामु जुतैनियागै आरो जे पार्ट्स बडि ओ नांमानि आबोनो जों एप्लाइ खालायनाय फर एग्जांपल जों कायसे कमिटि जों कायसे दफांखा कायसे बडि निहाय तिन बुसाखाय नेके ब्रेन सांखांनाय कि जेलेखा करो बा वानसना करो इंटेलेक्चुअल बरक nge yagni samtangnai ke yagni yathini mokolni khujuni ab kesi kaisa body ni hainbal tini TWF ni kaisa body jeng haike khailainai nijeni ichha baya nijeni musungma baya bui je rungjakha chajakha hake a patsunu boro maronai nge hayake gari choleya kaisa gari cholena hake janje upojukto jaga patso maronu nge si gari choleri thangnai hain bagai जों saksakni musungma hai saksakni seed manani ba pus manani engyagai je bai parts naithokjamai chajamani rolainai unglai ke chau jati dofa ni dukho kosto जों asuk mangi se 72 years जों yogya kho निरोखे जों माने जतो नंगना फातारो थांखे बायरे थांता खोमलनि बायरे थांखे बैनि बरक बाय सातक जाग पितक जाग बा माने दिस अनर खाइजो वानसो काके आं बेलाय लासिगो दुख बनांग तिनि नॉर्थ ईस्ट बा सारा इंडिया नॉर्थ ईस्ट एटलिस्ट नाइके जों नुगु जानजा जाति जानजानो सासनो दं फियाबा जों गोरिखा बाहाय तामनि कारण गोरिखा तामनि जों हाके बैबाय थांजानो नांखा आबहाय वानसके बेलायके लासिगो बेलायके दुख बनांगो बो जागा जों माने करौइ दंखा बो जागा जों फेरि दंखा आबरो मावासो इदि आइन बागिनो आं जत बुकुरावनो मुसुगो जे जों गोसां उंनानि ते निजेनो बिल्ड अप खायनानि सादनि स्किल नोबो बारेरो आरो ताबो आगेन फर्मल लेखा परे मानोनो डिपेंड के तातंदि ताबो गोबां यूट्यूब रो नायनानो ते तामनै गुगल रो टाइप खै निजेनो गोरों के तंमोन आगेन जे रोंमानि के तातंदि आन मते के जों तेसा साक्सनो बिल्ड अप खायमोन ते गायसा जों तिनि माने प्रिभियास स्पीकर साखा जे एंटोनिनो बैनो गायसन साइ थांबाय आं बेलायके सापर्ट खायोबनो माने बोरैनो गायसन डिपेंड खाय बोरैनि ड्रेस मांगनै सलानि तो तंबले ए आपहायता बिके ते गायसन गे तिनि ताकुनो साखा बोरै बैनि बरबाय गायजक माने ठीक नांगौ साजा गया बैनि बरबाय गायजक माने के सलाबो गायजे एखे पंखे साउ सलाखेब्ले गायजक बाय हा बिके तीन पाई गैप तंबले निरक्स लाखेब्लेनो डॉक्टर इंजीनियर बिन जाते बे गायथंग तीन बुरिखे एमए पास
गोबां बुथ साइड साना नाङो बुथ साइडनि वानसनो नाङो सोलाखेब्ला गायजामा फुंबुरि गायजामाखे सोला बैबाय थांदेबा तिन बुरिले साबाय गायजों गोबां दं सिगिद एम ए पास दं सोलाखरे वो साइमन रांखो अर दं PhD स्कॉलर वो अनिमाबो दं 38 years रंबाय ना ए आबायदा साइड गायसाया जों बुथ साइडनो माबा सबनाय That's right, Donna. Someone fight. That's right. Please, Robert. Leadership quality doesn't Zanjan top dong, Zotoni quality dong, com base, Pongusini quality, Bonosi, nurture kaya nangnay, Bonotisa tisara nangnay quality. Ang sekarang saya punya tak digital juga quality mabar nai mobile rau nai ini sacrifice engkau ke sakno apto bolidan kai mana sakno romani sacrifice leadership quality ang saya tu leadership quality ni ke ek number sacrifice engkau nije sakno ya farmani baik ni nung soal genang ba nung ni physically fighting Nike rang genang ke rang rodi, semua sacrifice kaji, nung jora romanai jora rodi. Baksa ebian surina nang, pratuna kaya nang, jini bisingo, suri yang ke pratuna, everything is possible with God. Seng jotan tahu wansu, oma wansa no, deseng esok oma sinai, kiri lagi seng jini wansu ma bai jini brain bai seng wansu ima ya wansa no rohani, pia jadi Israel, God, usuk saga tongnai jingo hamzal lagi kai lagi everything possible. Hai bagainya seng sudnai dol chak tonga nang, orang ang saya dol abu hai tonga nang, seng Israel ni thani depend berkaya nang. Dia pekai sangke integrity, love, hansa, ekota, boroni pai hamzal mateke, ekota. Bubagra ke stage of tangi kali tansa hanai mukta kiklai sau tansa piaba jokon borok phaiye tansa ni bagi hazal bono ke biang katero yoiro omno bob biang ni phaiye omon hai ni phaiye hini tipramo thale tu 5 tarik February sible joton no podre party ni phaiye bono ke sabuni agent bobu sabuni agent e abhai joto si kaisa tipramo thago joto ne BJP ni phai Congress ni phai joto ble mia prang saka ble bubagra no bui patal koinen agent home ble isa hai ang hai ni Congress ni agent ta usin du bina sa bob IPF ni agent moni hanu sa bo BJP ni agent joto si podre pod obani si party ni phai nge ba e abai nge tansa hitung joto tansa na hazak pai ke apro ke ble khaglai hai ke khaglai ye abu kuno din sombom dengba hani ang bupagran sable nungle stage of katage tansa yidinge or pai ke ble ne kaglai no lai biang lai abu ke possible ni yang 2023 ni election assembly election it is not easy as TTADC election no si galai sakes man 2023 election no ke obo hai tong bai sung belai ke cost ne abuni bagi ne sung joto no mane gobagai khoksro joto no na hona na om hai thong hai ke osombob hain bagi ne moi to nar lai nei sung 2023 ni bagi joto no sung thansa nga nang ebno no khasuni mane khaklani phikung ning na kare commitment kaisa leader ni commitment go semano khairona ni dorka mane bonon commitment jen go semano khaimani thya nai khaibi bono ge commitment o saga tini conference mani ang flag ni daito roja ha o flag ni daito ge an loge khoroksa wa ni daito roja ha ni apro flag
toy pay Agoton flag toy pay one died to Rosanna Burino di Male Agotola Siguri Tomipu Mali at the the Abapunodin Samusaya Mali at the Nisitong here. The Alhido leadership equality of leadership equality of it. You want to like Uncle was reading and I flag toy pay. And Malia Miss Hido. Okay? My upon correction একদম ঠিক ঠিকই দায়িত্ব রইল না হাইতি ফানা নং মাংনাইদো bo sigade de ang musu budini tongsi us hamsasi budini nang belai ke hambai maro budini de porma bono belai ke hambai maro bo tongsi samsasi communication leader ke good communication na leader communication khaya nang joto leader blog dozona ke koi peki hoza ke a dozona disiya sasi khoroksa leader tongna bo phone khaya nang phaidi thangdi e out ke leader ni bonong ke communication tabong ke belai si ka hamka tabo communication ni belai ka hamka tam ke ang 2021 already saham boro women's puran secretary tongpro aro apro mobile bekerai telephone bekerai khobor na ke dei ke khnai chopro ja khnai uri ja khlai thokure an busaba apro 2 bosoro khasi dei aro thang chithi ro aro ke cost ke ma khai tabo ki belai si sa ha sung belai laki tabo mobile kama ba sam ka ha khainan tabo sung Bijon Nahormani, Jin Nahormani, Jin as a leader, Jin Nahormani Hasal, Kusu, Bukakwar Mangnay, Jin Nahormani Edisio candidate Manani, but Assembly candidate Manani, Asia, Jin Nahorman Tamba, Tibraland Manani, when young Yogman is a hours in the Nangnay, just Nini for selfish Libari, Nigaboni, Bijon, when Yabon just selfish. Accountability. Corruption neta bo election pass khairo rohja thake boni hisab rona nang iniro ang budro khaba ang khainai nhnoi siade ke ability to delegate ang leadership ni kaisa quality ability to delegate when delegate present khainani sung tabo president manan musu secretary manan musu কোনো জায়গা প্রেজেন্ট খাইলা হাকে দিলিরো খাইলা হাকে নং প্রেসিডেন্ট হিসাবে নং ও ইন্টারন্যাশনালি অবর জার্নালিস্ট বাই সিংজানাই বিলে নিরো তামনি অর ফাইনি গে আপro samaya biang ni bino mari honai jat abot iya siade nije samanai glak ke nung Nagaland ni Mizoram saksan glak saman kisa suya ke biang suira phaigra de hai suira phaigra apriya jeng ab hai leader no songna nang bokok samanai sahos gna je jaga phane phat application chimana ab hai jeng leader songna nang just namesake bumung thoya this our self awareness sak no sinani an sakna ang sinani ang corruption president khake ba secretary ke an busuk ability tong ang salok de manai ang abno tuido de manai abno sina nang abno khake sung sadon to oinsi n0 go tam saba SWOT analysis sin n0 go sung khungjaga SWOT analysis ni SWOT S ke strength nije ni busuk phantong sina nang nai ang busuk phantong rungmani simani busuk phantong SWOT W ke tamo weakness ani tantang durbolata an je durbolata go ang serung mana nai durbolata o ke opportunity ni nang opportunity bahake graphs khaina na threat ke nije ni sikri sokro ani osubida boino ano sikri sokro khaine tong e abo haisina na bono SWOT analysis no kete kaisa bobu quality tonga nang leader ke learning ability srungnani the intelligent people is ready to learn and ready to listen and learn intelligent people is ready to listen and learn intelligent people of this kurungpa na khna songui dong hai srung
이게 박사 tamkai nije ni soi paina speech robai ke chol sa thangnai buino ke khanamu suya speech robai ke buino khanaya chung trai chi ko tor jotoni speech no na borom ro na nang for example ang sanai by no by pavitra bhakti no chairperson robai ke bo saijong last saima thangku chairperson ro goi program chairperson ro ka ke boni chairperson ba last kok masal bon kok nai ke last ke chairman khai masal ab hai jeno tang thu jeng last ni chairperson ni kok bu bahai jeng khanali thang te ke sange political chini bising political maturity tongna nang political ni je maturity tongna nang bahai ke nge jeng ga ke kaisa party baite kaisa party malai maya gathalai maya malai gathapasi yang borok public rok mangwa bodo posang sengluka chini tuhnai chini CM biplop dev by manik sarkar kaisa jaga sa munglai menu ke borong bising mungsa kok rei piaba chini last sengluka social media bubagra bai biplop dev flight kaisa bono chin borok busuk haya busuk saya jadi mini maturity tong khake chin political maturity tong khake seng tab tipramotha utte ke chin regional party bai bising ke na kok sagai chap lai man kok sagai chap man abon ke maturity chengele tab kok sagai malai mano sa si agent hosinai he haiti phonani agent ni ab hai nge maturity ang nuja gya jadi ni chin hat do phanan phiox nei ke Haidi, sengkeblet government no, tongwi sampangai, nanti bising ni party ke bising tangdi, sengnono subanai, apa sih naklai, apa sih maturity, sengkeblet kaisa party, malai kesi, nailai maya, apa tinggi kuno din, seng success maya, Tanzania lokhobu solving yang nai, Tanzania lokhobu solving yang. Take action ke sung forget and forgive sung je kono somoy politically kok salai marongo kaisano tei bohai sono hnai ne bono pogya ke tongna kre sung politically kok sala ha ke kisa misa salai jagna kisa misa attack na kya pando sung bono forget pogui khomama khaine pia ukok kaisano tei bo hai si nei ka thai ka tongke salia ke tei kaisang sanam suman ke sung politically speech ropro ke personally chin bisingo attack khai gai tongke sanai chin bising ke attack khai leina rognu political speech ho ke tamang ba attack khai be next ni ro ke je borona hayang mo bon loge sima to bon yor sima phai abai ro gu sire han bang kuno din speech ropro chin bising politically especially personal attack khai kok sayang ke belai ke sanai nge abona tini ang pai thakti thangnai haibana ang lastly gobang borok rok si bereina advice roma ba ang bhai ne last ni an advice inge berirong no gesang unani koye tam ge sung rhymes of mapori slide pro no early to bed early to rise make a man healthy wealthy and wise so berido sung gesang hungkake sung gyanungai ab belai ke nang u bird ba rhyme kok thai belai nang sung gesang na nangai joton gesang haiban tei bu sung gesang ge samai tam ke sung burai ang joto ang burai phai sainana omtai program ro phaina hungkake sung belai ke sakthar nang busa buti dogno samol phaiyan busaino samol khairoi phaiyani busa lungja ro khibi phaibani taksi gobang busa lungja ro khibi phai haino burai ge extra hard work khaina selani sai extra hard work ma khaine ge ang sainan an nije ang NGO khaye even jini baro thangka ang tam khai ani no jo to samutang bai
खरकसा बरनो एकदम गलां माथां आनि च्राय अमनो नों मामायने हने ए आफाइके जों माखायो बुरैरो बेलाइके कस्ट सलामके सि फांसा थांमोन फांसा फाइमोन किन्तु बुरैरो के बेलाइके कस्ट हाइबा नेव जतन खुलुमो नेव अस तिनि हल गतर मके प्रेजेन्ट फाइमोन बा जतन आनि खाबाय खुलुमो जे फाइता लासो जों सालायनाय तिनि त्रिपुरा वुमेन्स फेडारेशन जतन आं हनाय TWF के आयोग लक्थुं TWF त्रिपुरा मथा बुबागा